Quezon, Stephanie Claire Calvang, Carmen Mencher, Mappy Mencher, Maria Chona Mencher, Mr. and Mrs. Edwin Torres and family, Sekina Jelly Tolentino, Simeon Riley Tolentino, Shelly Ivana Tolentino, Risa Gilas, Aaron Sibal, April Sibal, Rivera family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Fino and family, Lou Paras and family. Paraking kabaitan ng Joe Anunciacion, Jenny Anunciacion, Helen Anunciacion. Special intention ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Aileen de las Salas, Richard and Chona Yumul and family, Rodolfo Pineda, Liliana Nay Pineda, Rosel Pineda, Sharalian Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Maria Arden Perez Gonzalez and family, Marilyn Ronquillo, Alan Sunga, Arnold Sunga, Alpi Sunga, Mary Jaisel Sunga, April Sibal, Risa Gilas, Sakura Eric Sibal, Madonna Selenovic, Mirasol Peralta, Marilu Bustos, Archie Sunga, Mylene Sunga, Estrelita Sunga, Daniel Sunga, Pekti Osdimir family, Mariah Bautista, Mary Grace Bautista, Joylyn Tongol, Jared Coronel, Edwin Lapid, Eliza Marie de la Cruz, Charmin Espino, Aaron Jacob, Foneda, Dennis Bitug, Mr. and Mrs. Bernardo Lansangan, Olivia Sky Lenorio Nadecor, Mr. and Mrs. Mariano and Marilyn Manuel, Eli and Boy Bacani, Aldrin Barrios, Johan Arcibido, Erin Villanueva, Jenen Villanueva, Roger Vergada, Joray Franco and family, Oriel Rivera. Paraking malagwang kapalaran ng Macbeth Torno, Geraldine Adan, Luz Navarro, Pamela Capuno, Tara Marinico Flores, Penalyn Soriano, Rita Bondalina, Melta Tanueco, Neil Bryant, Candelaria Tanueco, Eduardo Granda, Aida Palmes, Aliana Lorraine Palmes, Aileseque Velasquez, Edwin Guevara, Corazon Cruz. Panalangin para kanaduan ng Eloyo Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hison, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sunny Pinca, Justin Yuto, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Facion, Tito Saldi, Isidro Vicente, Lourdes Therese Bondok, Venancio Adan, Yolanda Adan, Eva Azahar, Marcela Ronquillo, Josela Ronquillo Sr., Rosalina Ronquillo, Fernando Moldong, Ernesto Moldong, Dominador Moldong, Beatriz Moldong, Carlito Garcia, Harry Biquiera, Hazel Joy Deirit, Sarah Jane Deirit, Joel Buan Jr., Florentina Bangit, Oscar Bangit, Alan Bangit, Damiana Carpio Sr., Neil Carpio, Helen Carpio, Gabriel Coronel, Francisco Modesto Granda, Enroso and Corazon Paras, Jose and Esther Tadeo, Nelson Santos, at Angel Veronica Falmes, ating sablang kaladwang mga ilangan king pakalulo ng Ginoo. Talak at tapo, ing kakatamong magmidawon king Nisay Reverend Padre Porentino G. Ramarias Didi, ating kayang tabi ng Fari, Father Arjon de la Cruz, Father Edwin Sablante,
Father Marvin Sinlao at Father Edgar. Kilikining pampan ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kekon timuring. Kalukurang kapatid, parabang kanita sa jatalar ang kakatahan sarili, kaniting kapag masusyan, balikdan tala at susyan din kakatahan pamikasala. At buklat tala rin puso tamo, matamong tanggapan ang iyang panglugod at pakalulo ng apong Ginoo. Ikang mituburan, ban pakayapan mula rin palpikasalang si Sisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang dinatang banawsan mo lang sumisiring makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamilatan, king wala na nagigpa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katam. At yung pangapataw na rin kasalanan tam, idala na katamungan sana, kimbiye, alanganga. Amen.
Madalangin tamo. O Diyos ay pami, linisan mo kami, king kapamilatanin pamagkapilit mi, king pamanisi ang pampamaglarin kasalanan, kaniting Kwaresma. Ban kaya berin pusong may ngalinis, apag masusyan mi ang matampa, yung piyesta na ng kaligtasan mi. Itiadon mi kay o Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo, amay biyang pong magaring kambe mo, king kami tunganin banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Genesis. May gitneng kaluguran Israel iyose, kesa karing aliwanang anak, uli ning matuwa ni Israel, inyang mibaytya iose. Ginawayang imala na makabatakde para kang Jose. Inyang ikit daring kapatad na, king may gitneng kaluguran tatara, kesa king keno paman karelang mikakapatad, pi kasamande, at era ne burimang kasabi. Misa na yaldo, mintalaking sikem ding kapatad ng Jose, ban pastulan ingkawan ng tatara, nga ng Jacob kang Jose. Ewari ding kapatad mo, magpastula banda ka ring sikem. Penalukya na lang Jose ring kapatad na, at disan nala ka rin king dotan. Malaw siya pa, ikit dane, at bayo yami lapit karela, apisan metong daneng patende. Ngarang mi sabi-sabi, o yan na ing mapaninap, meko Kenny, patentaya at saka taya iyugse king talaga. Sabyan tamo, ing liklak nening mabangis sa animal, lawan tamo, nung nanong kararasan da, ring paninap na. Inyang dimdam ng Ruben iti, penikwana neng iligtas karela, nga na, etaya papaten, sinabi na pang Ruben karela, king ela patulong daya, nune iugsera niya mo, king talaga, karin king ilang, at eresana panasakitan. Sinabi na iti ban aligtas ne iose, king gamat ding kapatad na, at ibalik ne kang tatana. Inyang milapit ne Yose karing kapatad na, likas de ing imalan asusulod na, itang makabang imalan a makitakde, at inugsere king alang danom at alaga. Kaybat, linuklok na lang mengan, inyang miglalawela, menakit lang Ismaelitang abe-abe maglakbe, iba't Gilead, papunta Ehipto. Panyangkap at pabanglo, ingkargara karing kamelyo. Kanita, nga ng Huda karing kapatad na, nanong apalata mo, nung sakali mang patentaya, ing kapatad tamo, at ilihim, ing pangamatena. Pisalita niya mo karing Ismaelita, at eya panasakitan, uling kapatad tayo. Laman nening sarili tamong laman, pekiramdaman de iyuda ring kapatad na, daralan la kanita ring mga lakal at tao midyan. Sinakare iyose king talaga, at pisalire king alagang adwang pulong pirasong pilak karing Ismaelita. Tikira neman deti iyose king Ehipto. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Eyo sa kakalingwan, ding malang kayang depatan. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan. Ing Ginoo peparatang yang danop, king lugalayta, at sinirana, ing sablang apanganda. Dapot, tinubod na yung makapauna karela i Jose, anting ipos,
pisalire. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan. Teni kaladalang bitis na, at pati na ing batal na. Ang gaking ding amano na, meging tutula. Ing pepatutu, ya ing amano ning Ginoo. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan. Kanita ing ari ning Ehipto, pepabulos ne. Ing Panginoon daring bansa, gewaneng malaya. At penibalane king pibale-balena, at talapangasiwa king sablang bandina. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan. Talakat tapuan parangalaning maya pabalita. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka timurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, I Jesus sinabi na karing mata sa saserdote at karing makatwaning balen. Pagkiramdaman niya ing metong pang talimhaga. Ating metong ataong menanaman ubas king gabun na at bekuran ne. Kinulkul yang pibilyanan king pipaslan ubas at mitalakad yang metong atore. Kay bat na nita, peniwala ne karing kasamak at sakayaminta king marayong lugal. Inyang miras na ing panahon ning pamamupul ubas, tibura na laring ipus na bantang gapanda, karing kasamak ing partina. Penasakit dala ring kasamak na ring ipus na. Pemalupa lure ing metong. Petere ing metong, at pemasibas de ing metong. Pasibayo mitubod ne namang aliwa pang ipus, ing makigabun. Lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanyan mo naman ing depat da ring kasamak karela. Katataulian, tinubod ne karela ing anak ng lalaki, nga na, pihong igalang daneman ing anako. Dapot inyang ikit dering kasamak ing anak, ngarang mi sabi-sabi, itiya ing talapagmananan ning pakisamakan mo. Tara, patentaya ban akwatamu ing bandina. Inya dekapde, linwalde king mulahan at sakarepete. Nga nang kinutang Jesus, ngeni nung datanga nala ning makigabun, nano kaya ing daptana karing kasamak ng deta. Ngarang may kibat, sigurado na lang ipapate ding mayap ataong deta. At ipakisamak ni ing mulahan ng ubas karing aliwang makisamak, amunye king pupul king panahon akarampatan. Nga ng Jesus karela, yuwari aba say ni king kasulatan.
ing batong eraburi, ring manalakad bale, ya ing maging batong pamuntok, dapat na itining ginu at pagmulalantamo. Inyang ini sasabyan ko kay kayo, nga ng tinuglong Jesus, milakone kay kayo ing kayaryaning Diyos, at miya biyaya karing taong biyasang papamunga kaniti. Inyang dimdam dering pamuntok ding pari at pereseyo, ing talimhagang sinabi ng Jesus, balura king ila ring pamaramdamana, burireng iparakap, dapot tatakot la karing tao, uling kikilalanan deng metong a propeta i Jesus. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ni kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaya't kapurian keka, Kristong Jesus, ang ilungin. Kaya't kapurian keka, kaya't kapurian keka, Kristong Jesus, ang ilungin. Kaya't kapurian keka, kaya't kapurian keka. So pasalamatan tayo nga pong Ginoo, ganiting banwa-banwa ababiyan na kakatamo, yapin ning panahuna ning Kwaresma. Ausan tayo ni grasya yung babiyan na nga pong Ginoo. Bakit grasya ya? At nano yung yampang na ni Santa Iglesia na kabaldugan, kim pamagmasusi, kim panahuna ning Kwaresma. At wala po, hindi rin ang tampansin, king Kwaresma. Imumuna, yapin yung pamagsadya, karing mga tuwana or adults, awasan tamong catechumens, sa sadyatala, para bang kanita panyatang na ng Easter Vigil, mabinyagla po, makumpila, at tanggap lang banal ay Eucharistia. Yan po yung muna, pamagsadya, karing mabibinyag. Kaya katamo, eta na makaing akakitini, pero kanitang minuda, deng mabibinyag, mga tuwan na piprepare dala po. Yapin, potang Kwaresma, o yan, sa sadya dala. Banda potang Easter Vigil, tanggapan dala ring atlong sakramento, awasan tamong Sacraments of Initiation, binyag, kumpil, misa. So, na po makaing akakit tamo yan. Uling anak tamo pa mo, nang kay bibinyagan da nakatamo. Na po. Pero nang kay manakit tamo pa mo rin, mapilan. Karing kay katang parokya, na po tang Easter Vigil, bibinyagan la. Kadwa, in Kwaresma, metong yang panahon para karing binyagan. Papa, pari, obispo, madre, ganaganang bininyagan. Awsa na katamo ng apong Ginoo, kim panahon na ng Kwaresma, karing adwang punto. Muna, penance. Nepo? Penance. Pamagpenitensya at pamagsakripisyo. So, pati sinabi tayong penitensya, na kaya kakitala reta pong magdalang krus, ne? Ay magpenitensya yan. Nga tamo, halawa po ito yung burin na sabihan. Then yung burin sabihan, penance, sakripisyo, uling ng kakatam pamikasala. Babalik dan tamo, ing kakatamong kasalanan. Babalik dan tamo, ing kakatam pamagkulang. Babalik dan tamo, ing kakatamong pamibebe, taliwas keng awas na ning apong Ginoo. Misan po, ating mipag-istorya, higit na ning metong tao, ining hortelano. Gana mo kanyan, kasantingin tatanam mo, nga na. Babad masantingin tatanam mo, nang gagawan mo, nga na. Nga na makanyan. Eko po puwersan, santing din tatanam ko nga na. Eko pa puwersan.
Noon gagawang ko, lalako ko itang makasumbagal, king karelang pandagul. Lalako ko itang makasumbagal, king karelang pamamungang masanting. Metong kare, niya betang lalako may indikot. Lalako mo, itang makasira, king badagul na nintanaman. Aga nakakepoy ni, uling panaunan ng Kwaresma, o yan po, ing maulaga. Dari na nakatang grasya ni nga pong Ginoo, balikdan tamo, naning makasumbagal, o teta daragul keng grasya. Ken tamo pansinan, nanula rin kay katampa mi kasala, na maging sumbagal, king kay katampa nyulong, king awsanang pamagbayo. So penitensya at pamagbayong biye, o yan po yung aws na kay katamo ng Kwaresma. Papa ka man, obispo ka man, madre ka man, pari ka man, simple ka mong talasal pantaya, itamongan, awsa na kataning apong Ginoo. Banbalikdan at lawan, naning maging sumbagal, naning sasabat kay katamo, o ba't etamo susulong king grasya, etamo susulong king pamakiwangis at pamakilupa king ugali na ning apong Ginoo. Atong balikdan tana rin nga duwang pamamasa, metong nga maragula sumbagal, king katampanyulong king kaya panat kabanalan, yapini dirya, envy, dirya. Didamtamo ng makananong kining mo munang pamamasa, dining kapatid ng Jose, no? Anak ng Jacob, may ririala king metong dang kapatid, Jose, Joseph. Kasi, itatangda, diri na yung mga santing ay umalan. So, maririala. Yamisan nildo, anyang utusan na lang, utusan ng Jacob, Jose, ban pagdala na lang pamangan din kay kapatid Magobra, king Marangle, anyang muntane ka rin ikit de. Maraya pa, o ining kapatid tang mayabang, hara. Ariantane balat, hara. Patentaya. Patentaya. Dapat may sasabi la, ay tayo papaten, kapatid tayo yan, hara. Anang Ruben. So, gawan tamo, nabuta niya mo, ken talaga. Pero sinabi ni para bang kanita'y save ni, at balik ni kanukan tatanggan. Kay ba't, kabang itang pamanganadela ng kapatid na kakananda, at ilinaba sa Ismaelita, magdalala pong trade, may ilawang klase, produkto, muntala, Ehipto. Hikit dala, pisalire ang kapatid da. Kasi, paborin tayo aring mate, nga na, at least, manakitan tamo nga ra. So, apisan metong da pisalire. At anyang pisalire, ita, delare rin Ismaelita. Bilyarita, uli na ning dirya. Maririala. Pero wakit tamo, ininggewara ngayon ni, misan eldo, ing apong Ginoo gawa ng dalan, paralan, para bang kanita ing familia ng Jacob, miligtas siya king salot. Uling miras la king Ehipto, misan eldo, karin, ing karelang pisaling kapatid, maging leader ning Ehipto. Second in line king Pharaoh. Nya, miligtas la. At anyang akit dala ka rin, akita mo na pambasa niya ita kay libro na ng Genesis, datang last chapters, akita mo anyang akilala na lang Jose, din kayang kapatid, na sinabi na, gewaya ako ini, arianda ko balata na? No. Linubya nga pong ginukeng eksena, king karelang panlalawi. So may nga takutan na. Puta kanyan matene itatang tamo, ganti yan, nangara kaya. Pero niyang angkit na rin kayang kapatid, kinyak ya, at sisi sila, isinabi na, ingapong Ginoo, pinlano na ini.
Waman masakiting milyari, pero miras ko keni, bang kanita misalbaya, ing pamilya tamo. King Ebanghelyong kay katamon dimdam, Jesus ginamit ng metong atal minghaga, para bang kanita pakisabyan nala reigning leaders kanita, religious leaders and elders, uling burirya naman paten. Mariryala kasi kaya. They are leaders, pero din tao pupuntala kang Kristo. Pupuntalan they flock around Jesus. Nyasat burirya mo naman paten. At ginamit ng Jesus intalimhaga. Nating metong makibanding ubasan nga na, at sa masaning ubasana pepekyupan ni, karing manupa, karing tenants, pero bandang tauli, burirem bandyan. Nyasat, anyang kwanan la, dening upa, pormero rening kayang utos sa nilang munta, pena sakit dalat, pete dala, dening tenants. Kay bandang tauli, lana yung apadalay ning makibandi, yung kayang anak. Padalaki nga na ako, siguro naman respetuan de, anaki ni. So nyan datang ya, ikit de, marayuya pa, oy ning makibande, oy ni ing numabang kanyan, yung tanggap mana kaya ning ubasan, patentaya, bayang miras kay katam. Patentaya. Inintal mihaga ngayon ni, Jesus lalarawan na nanggawan da kaya. Patende. Dapo takit tam. Ang giyang patende, ini maging dalan niya para bang kanita subliyang miye. At miligtas ka, miligtas ko, miligtas tamongan kapamilatana. At tinamong lalarawan Jose, king mo munang pamamasa, na makananong gawarang kamarinayan din kapatid na kaya, pero making dalan niya para bang kanita numabang lang kaligtasan din kayang kapatid, makanyan mo naman kang Isus. Ining di riyara rin dakal, na yung making dalan para bang kanita patende, ing apong ginaman, e napepaburen, na itamagin sumpagal, nunepe pangit na pamurin, ing kayang pamipaulaga kay katamo. Basta tingin siguro baligdan tamo yun eh. Epo, lalong-lalo na itang magdebosyon kang apong mamakaludo. Akit tamo'y sasabyanan ng apong Ginoo, makanano tamong arapan indiriyada deng aliwa. Makanano mong arapan po tang kasaman da ka rin kapatid mo, mo namang kasalanan. Uli mi pagkalubke ka, yung kabyas na niya, nalimbawa, neng kayong may kakapatid, ikamong misasabitanan. May pagkalubke kayan. Siyempre, mumukha lang stage din ng pengari, maswelo la, nang kayo mariryala. Dening, kapatid, nanggawan mo, o tang mariryala. Nanggawan mo po tang gagawa lang pamanyira ka, den tao. Nanggawan mo po tang burira kang paten keng Facebook. Ing makamantingin eh, mo itang barilan me, saksakan me ang kutsilyo. Yung makamatingin eh, awiyan ng Facebook. Uyan ng Facebook. Siran me lagyo. Uli na ng dirya. Mo nakakakit ng grasya na nga pong Ginoo, daralanan ng taong ini, ban miras kay ka. Pero uli na ng dirya, masasabat. Nanggawan tamo. Potang atin taong marirya kay katamo. Muna, kapay dikta. Mo sasabi ang gewa rin niya, wini mo naman ang gawan ko, may sambut tamo po ka rin. Kapay dikta. So, itapa dikta. Gagawan mo yan, balo ko lakong kasalanan, balo ko lakong gagawan maro, nung gagawan mo man yan, kudaptan kay kayan. Kadwa, nang gawan mo, intuturunan ni kekatamong Ginoo. Apong mamakalulo. Pakaluluan mula. Pakaluluan mula. Eka gaganti. Dawari nga pong Ginoo sinabi na, luguran mula ring kekang kasalang.
Detang manyira kay ka, pangadi mo la. Bari nga kilala nga pong Ginoo. Panunin ng Kwaresma, o yan ang metong adwa na kay katamo ng apong Ginoo. Yanong kay kakatampa maglakbe, kaya tiking yato bilang Katoliko, misa ni tamo kaya panlalawi, gagawan mo yang kako, yan mo naman ang gawan ko kay ka. Panunin ng Kwaresma, diri na katampanawin ng apong Ginoo. Banitang antikanitang attitude, panlalawi ang pampanugali, mi bayo. Ban kanita, mi biye-biye tamo, kin panibanyong biye, panyatang naning Easter. Apo? O yan kaya katamong naraptan. Kanita maging mabunga, yung kaya katamong pamag-istasyon. Uli po ang mag-istasyon tamo, karin papakit tamo, yung kaya katamong pamagpenitensya, na burita mong ilako, painggulutan ng pamikasalang ini. Nga po ang magpenitensya, atin taong mariria kaya ka, sisira na ka, yo firme, itang pamagpenitensya, para king kayang pamagpayo. May po, manalangin. Yung pamanalangin, metong yung panagkat na nga pong Ginoo, king Kwaresma. Yawari niyang Merkulis de Ceniza, prayer, fasting, and almsgiving. Prayer, king nga pong Ginoo, yan din rin mong pansin, aliwa, den parang tao. Kaya kapayalbe nga na. Fasting, why fasting? Yung rin na sabihin yung fasting po, at yung pang mas maulaga kaysa aking pamangan. You do not live on bread alone, nga ng Jesus during the first Sunday of Lent. We do not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. And then, almsgiving. Dinina na kang grasya ng apong Ginoo, naman para kay kanganyan. Pakatandaan tamo po ito. Patsete niyang babye, grasya nga pong Ginoo, kay kanganyan. Ne? Lawen mo, idake mula mo naman, deng aliwa. Maralas pin sabihan ko, dinina naka-shampoo ni nga pong Ginoo, ang timawari, kalbo ka Gamitan may shampoo? Dake me. Makanyang po? Kasi nung sa liko, may mo na magagamitan, masira yan. Masiraya mo. So, kimpanauna ng Kwaresma, nga pong ginuwag katana katamo, at inyong babiye kay katamo, grasya, nimpa magbayo. Pero, atin tanggawan. Sakripisyo, penitensya. Bangka nitong makasumbagal, king panyulong na ng grasya ng kikatamo, maputot, at mikapamagbayong biye. So, pangadi tayo po yung balang metong, at yung enikene, At siguro maka-online mo naman yung misa tam, pangaditala naman detang alakini. Pangaditala po, bangkanita, masaya tamong magmasusi keng Easter, uling ating bayo, amilyari, keng kekatang pangataw, antimong binyagan, antimong Katoliko. Amen. Kalubrang kong kapatid at kalupang binanyagan, insablang mayap, ipatngan king Diyos. Madalang tamo kayo, para karing sablatang pamangailangan, at yung kailangan na ning mapilo gayato. Ngatang madalangin, Ginoo, ibiyami sa ka ing bunga ng mayap ning biyami. Ulitan tayo po. Ginoo, ibiyami sa ka ing bunga ning mayap ning biyami. Para king Iglesia Katolika, manano na sanang anting ubasaning Ginoo, laga na piya karing sablang bansa at mamuang dakalabungang mayap, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyami sa ka ing bunga ning mayap ning biyami. Para karing pamuntok ning gobyerno, ing karelang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang metong abayong lipunan amaunlad at payapa.
Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiamisake ka, ing bunga ning mayap, abingin. Para karing daralan kasakitan. Ing karelang pamagdusa. Magobra sanang anting pataba, apapamunga karelang labis-labis abunga. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiamisake ka, ing bunga ning mayap, ning biyemi. Para kaya katangan. Kapilan man sana eta magselos o mangandirya karing aliwa. Nune magobra tamong lubusan king sulok. Ami tuldo kaya katamo, kilob ning ubasaning Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiamisake ka, ing bunga ning mayap, ning biyemi. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiamisake ka, ing bunga ning mayap, ning biyemi. Ikpa, mipaligayan ka nung mamunga kaming dakal. Iti sana ato paran mi kapamilataning masolubing pamakyagom kang Kristong kekanganak at ginumi. Amen. Amen. kayo, kaniting kay kayo at kakundawin, matang kaparapan ng Diyos, igpambayupayang totoo. Tanggapan sa ning tuwing daon karing gamat mo. King kapurin po ni kalkayin, king kalagyuna, king kasaplana tamo at king mabilog ng banala kapulungan. O igpami magana ka, pamantampan mula sana king pakalulo mo, reting banal na misteryo pagmasusyan ring anak mo. Apag sa dyan dalasanang miyamasamas, at layong patutuan king banal na pamigbibi, itadon ming kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino, manatili kay At kekan timurin, itasyulare ang pusoy. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tao. Iti karapat dapat ang pamatulit. Tuniping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos.
ing puryan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong lukarin man, huwag pa, Diyos sa malukod, ang pong maganaka. Ba mo lang ibayo kalinisan na puso ring anak mo, mayapan mo ing tinuldong panahon ang makabukod, banking panahon na yan, iwaksira karimpusura, ing maroka kayungyungan, at supilan da, ing milalong lugod karim bagay lilipas. Kanita, lalo ra kang balong pakamalan, ang pong pagkapilitan, ding makasaop kimpang kapos da. Uli na nita, kami na rin sablang anghel ang pong banal, ikamingan parang alanda ka, alantok ng ngamingan pupuri keka. Ikapin ng banaloig pa, ikang sibol ng sablang kapanalan. Uli nita panik po mi, itugtug may espiritu mo, ante mo yung titipang ambun, kariting ayit may, pabanalanan at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging may pagtaksila niya. At bayon ako sang lubdinaw ng Vienna, kimpamaylasan pong kamatayan na kinwani yung tinapi at pasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at nga na. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawin parang kikay. Makanyan mo naman, kay badaning apunan, kinwani ang kalis. Kasi mayo pasalamatan na kat pinuri, dinwang na iti, karing kayong disipulos at ngana. Kunan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Uli iting kalis nindaya ko. Indaya ning payo, ang pongalang hanggang tipan. Ami pupo para kay kayo, at para karing sablang tao. Baan kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nagkasalpantayanan. Kamatayan
pa, king kamatayan ang pangipamanyubli ng bebye, daraon niya kaya iting tinapin ni nimbiye at iting kalis ni kaligtasan. Lam ni pasalamatan kaya. Impepaliran mo kaming matampang talak at kingarapan mo at sumuyo kaya. Ikami nga sanang misulu-sulu king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kami anting betong ni Banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yasana king lugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritum mi, ding sablang obispo at pari, diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend Chan, ding religyoso at religyosa, ding magpari at magmadre. Danakan mula naman ding kapadadming pepay nawan at maninaing subling miye, ading sablang mayang nabiye, king pakalulumo, tanggapan mula sana king masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, pagamwa mumi, gawan mi kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambedaring sablang apostol, ading sablang banal, amibiyebe kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, puriyan ampong paligayan da ka, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagam ng Banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang kingalangang ka. Kimit mong lugod at kapanaligan, maus tamong ngayon, iking kakatang kalukuran na igpa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, balugod mong pagkalabing kapayapan king panawin mi. Ban king kasopan ng pakalulo mo, mitimawa kami parati king pamanalipan ng kasalanan, at may kabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampanayan ang pampagsadyan mi, king panyatang namip nung ligaya, nintalapang abos mi, Yesu Kristo. Uling
kanya manggaman O Diyos ay pami, in kinumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay in kapayapan ko, babiya ko kay. Kaya mula sana babalikitan din kasalanan mi, na yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Laim niya yung pamayapan, ang pampisan metongan, agpangking kaburian mo. Ika mabibigyan po magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Yung kapayapanin kino, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimorin. King masayang paralan, yagpang tayeng waganing kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya katamungan. Yung kordero ng Diyos, yung malalako king kasalanan ng yato. Wala rin may yawis king apunan na ng kordero. Kino, ek matampang tanggap keka, dapat kismi nga manong umayap ako.
Hoig pami mapamakalulo, ngayon tinggap miya, iting pekakatibayan ng alanganggang pangakabos, pagkaluban mo kaming sikanan, king pamagkapilit mi, baka kaming malyaring misadsad, king alanganggang kakarinan mo. Kita doon ming kapamilatan ng Kristong Kinumi, lukluk ko papo, pasalamatan na ako nga pong noli. Good evening po, kaya kayangan. Ako pa mo po pasalamat uling ating second collection. Ako po gagaganin. So ini pong second collection ini para kanyang National Migrants Day. Uli pong itamong Pilipino dakalang mag-abroad at ing Santa Iglesia sa Saupia po kareng kapatid tamong Pilipinong mag-abroad. Po. Alilingapan nala po papaboren niya rin kaya kayong ibiyengeni maragula pong makasaw ka rin kaya katamong migrant workers. Kadwa po mekad magtaka kayo ba't dakal keng pari o ba't at siya po yung obispo tamo. Kasi keng Domingo pag-celebran tayo po yung 13th year anniversary ng pangatalakad at pangatatag na ng Pumamakalulo Shrine. So, ken pong Domingo itane, at uli pong pagmasusyan tayo in kayang 13th year anniversary, mag-triduo tamo po at misang tuki-tuki. Webis na po ngeni, bukas, Sabado. Po. So, ini po yung pamagsadya tamo. Nyapin king kadongaldo, kimbira tayo po yung kakatamang arsobispo po pa rin yung aliwang pari. So, buri ko pong pasalamatan din kakatamang pari according to age in mumunang dili Reverend Father Edgardo Calma. Antayo? Ay tapo. Makasanya po king seminaryo in kadwa po yung Father Edwin Semblante, Pacem Priest, metong yang religious. Ay ni po. Ing katlo po'y Father Marvin Sinlaw, yung in charge king Domus Pastorum, kareng retired priest, tamo king San Fernando. At ing kapat po yapin ni Father Arjon de la Cruz, yung manibala king Bahay Pag-ibig. At siyempre po, pasalamatan tayong kakatamong arsobispo, king Kaduang Aldoning kakatamong Triduo, at ini po pasalamatan tayo king kayang presensya at lalong higit king kayang message abinya na kaya katam king kapamilatan na po ning kayang homily. E tayo kakalingwan po panawunin Kwaresma, panawunin ng grasya. Kalupanan itang pali, makanano yung dago lang pong mamungay pali, lako tamo itang dikot. Putputan po ito. Ne? Nya in panahon ng Kwaresma metong yang pamagsadya para king peka importanteng diling selebrasyon niya pinpuing malaldo. Nya ngeni magsadya tamo. It is a time of grace. Nya kailangan magpenitensya tamo, penance, magbalik loob at magbalik kingapong Ginoo. Magbalik tamo kaya, magbalik loob, magbayo. O ini po magbalik loob, magbayo tamo. Nyapin nating prayer, fasting, and almsgiving. O ini po, nya pasalamatan tayong kakatamong arsobispo, palakpakan tayo po, Most Reverend Florentino Labarias, D.D. At bukas po, ing misa Sabado, lungaldo ning kakatamong pamagsadya, 5:30 ning katpanapon. At itang Domingo, datangya po ing misa tamo uling ita ing kayaldawanan ning pangatatag na ning shrine. Ing kimbirata mo po ing manimuna keng Santa Misa yapin ni Pablo Virgilio Cardinal David. Ing bayo pong Cardinal Akapampangan. Nya bukas ay kempong Domingo ing misa na 8:30 po ning abak. Kukumbiran dakungan po ne. So, pasalamatan tayo nga pong Ginoo at antimurin po kaya kayo dakal at dakala salamat po kaya kayo nga.
So pasalamatan kaya naman po yapong noli, uli pong yung may nagkatkaho. Ya, tsoko ngeni, abi-abi tamo. So, palakpakan tayo naman po yapong noli. Ang po pala rin ng adwa po nikons. Panalangin nyo na po po rin ang apat ng kayabe. Sana alang mumurong karela, mawardinan laking Jun. Kaya po daratang Jun. At pakipangadiyo ko po na sana mabiye ko pa kanita. Ang tawardinan tayo. Kinuman tabi, kaya kayo? At kaya ka timurin. Ito ko ila po rin ang bundokyo at aduan tama yung bendisyon na ng apong gino. O Diyos sa ginumi, pagkala mo kimbanala kapulungan mo, ing kabulasan na ng kaisipan, ampong katawan. Bangkin pa magparati ka rin dapat amayap, panerang pangaituliran, yung pamagluwalo ng kalingapan mo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Timay pangin ng Diyos, bendisyonan na kaingan, ni Pa, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu. Amen. Ing misa, daun tane, umeta na king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.